Laimi ni kani ngai Chinmi kani war tak mi Rih Tidil Tuanbia zaitin da amin ai thok ning asie chon zaitin da hi Rih Tidil he anrak mu ning asie zaitlokin da hi Rih Tidil he Khuaruahar ase timi kong kha tutana chon kani ro anak salai sharing kani to anak salai ye ikan thok hlan tia hibantuk Laimi phun kan Tuanbia la mchun kan Nunphung pol kong bia te Laimi kan thoki na kong te bentuk na kan chimnak arwang so cha arel kholo mi charel dinga hiban tukong charel dinga cha okjong ai hu ve lo mi chun cha ok ko zonga charel nak chan angai ve lo mi na cha khan hi kan YouTube channel he hiban tukong kan chimnak asia I hiban tukong kan chimtik ahhin hmailei Laimi thang terminal na kan cha zonga kan Tuanbia la kan Nunphung kan thoki nak vialte kan hol la kan cha kong zong kha kan dir kam nak pakhat asiti kan ruwa mi asi cha hiban tukong kan rak chim lang mang nak asie hiban tukong war phun na CV si achun subscribe rak to ko ase YouTube channel kan Chin History and Culture Researcher timi YouTube channel asi hiban tukong vialte thei na du ve asi chon kan YouTube channel ka subscribe rak to chun cha re kholo mi na si zong na cha that hem nak tam pi angai lai athat nak cho rian tuan pa te zong khan ngai kho asiti kha e kan masbika bunan the ta ta du mi ase I asia chung kan chimding mi kan bun thok cho ko na la ye kan chimban tuk en Rih Tidil ti mi cho tidil asinan minung dil chom mi selo ya thai mi kha tam pi kan nan a thai lo mi kan cha khan rak chim mi kha asie I hi ka zon na hin kan thai nak zon zong kha dang chiu lai nain cha kan ti an tial mi history an tial meaning te chanin khan kan rak chim mi kha asila ye chu cha an tial mi chu zai the city sa chon chinlan geography ti mi cha ok chung khan kan chan mi asila ye I hi ka zon na hen ka chimban to kun Rih Tidil ti mi chu dil chom mi silawan ama tabawa ten ama kaukek ten ark idil mi kha ase chu khoi ka zon da kan ti sia chon Rih Tidil ti mi chu falam khuain kilometer tiati te zala pakhat falam khuain kilometer zala pakhat hlatna khan umme I tidim khuain chon kilometer somli la pariya thong rang hlatna khan Rih Tidil ti mi chu mi se chu atidil chu khoi ka peng da si kan ti chon Rih khodar peng chung mi kha se I apung san chu hi ka zon hen computer hen man thla kha karak pia chi mi kha sia I zai da alo kan ti sia chon heart ti mi thinlung pung te kha alo mi se I amui sam he du nong tak mi thinlung lem akeng mi kan ti lai cha thinlung lem achuang mi te dil pakhat asie I India la ko ramria mi ase I athu akau hi zaitin da si kan ti sia chon eka zala songa tluk akau athu nak bikhe zaitluk da thu kan ti som pe som ruk rong rang piang athuk mi si ti khase I hi ka zona hen India lai India ram lai kamin chun tlang sang non pe pi patni me khi achung lai khen tlang sang non pe ka han bun zau chi slot tlang sang non pe pi patni me chu tlang tanga chun mi ase I Rih Tidil ti mi chu aluan na khat tiva zong lo aput nak tiva zong lo ama teli chung bakhan ahong chuak mi ti ahong chuak mi kha asie I Khuaruahar asemi chu zai da si kan ti sia chon hi Rih Tidil ponga akam ma hen lai he eka zala songa tu khrong rang I chu lai an vun thua an lai an thuan nak ti noi vial te zong chu Rih Tidil chunga alut Rih Tidil chunga avung luang than chon ruwa pi avun sura ruwa avun fa tuk I ti anoi tuk zong khan anoi tuk mi po zong kha Rih Tidil chunga alut asnan chu ti noi lai thuan nak ti noi la tlang luiti alut mi ti noi po alut mi po zong kha Rih Tidil kha khat mat anoi tar na lo ti se I phun dang kan chim sia chon ti noi vialte alu zong khan Rih Tidil kha anoi tar lo chon Khuaruahar asina pakhat chu athlang lai khin ti khi aliam na kha ko nain zai tluk ro pia fa ti atam zonga chu Rih Tidil chu aliam lo ti se I chu aliam asia chon apong ya Rih khuati mi kha arok ding kha se asna zai tluk ro pia tam me ro pia fa ti atam zonga khan chu
ti kha aliam lo kati te khan ti cha tlongpal cha thang de nan ama ning te khan ideal peng liam lo in khan ti kha se chun matluk ruwa pi a fa eti noi vial te a chungit alu di zong khan ti anoi lo asana balten ama du ten anoi chan kha ti se chu anoi chan chu zai tik da si kan ti si chun khosi chingling te dippa kan tilai ma lai ho chun December thla dippa thla te December thla aki chingling thahnak in an ta sia chun -4 degrees Celsius thong thang asilio chan silo le tangkhong ti mi thla te January tangkhong chu January kha si January thla thok ka thong thang a khin ayong a color kha ama ten a hun i thleng ti se I chu zai ruang da ai thlen ti kha hlan liao kan nu pa na ne an ruwa na ka an chimi zong kha tam pi ta chu na ka achunga lim kyang ngan pi rul ngan pi ma na chen anoi ter te ben to khuchian anoi ter te ben to kha a phun asana an thiam sang na ne an dot thlati an ruwa ti ka zai da si distant water circulation ti mi ti zai kan ti lai ai thlen chan kan ti lai cho ma ruang khan anoi ti kha se I a foi na kan chim sia chun a ki tuk mi ti la ma chun alum mi avun I thlen chan a kan ma ti kha anoi ti kha an tial mi kan kho mi ase I ka zo na hen a color he zai ban tuk color da zai ban tuk yong da si kan ti si chun dar sen ti mi dar sen kan bun ti ka mi naw na thailo mi tampi kan khomen I a sen lai yong khe sia I chu amui chi chu dar sen zong mun tu khi si ti khase I phun dangen chekhan ne an chimton mi chu ti a sen ri te dil ti kha vocal le a phim leo te zonga zagan ti lai ma ti kha thol ten iput in a tin pi e in a itlun pi sia chan ma ri te li ideal mi ti a sen chan pa kan ma kan tin pi mi ti zong kha a sen ve te a chim min asana an kha amhan lawmi ruwa nak amhan lawmi city khase I zairon kan ti sia chun ma ri ti a sen chan cho akiklalum avuni thlen chan circulation ai to chan kha si ti khase I chu thei mi letwe ente mit hu kutong en atua mi kha tampi an asana an khan zaikan tilai chu an tua mi pol cho Tuanbia an vuntial tika khan I amhan lo mi pol kha rakse an li an rakchem mi khase I water circulation ai to chan ti avun akila lum avun thlen chan kha asen mi khase in ni ani put mi ti tiang kha zagatila ayong ai thlang ti kha rakse lo mi khase I ka zo na hen Khuaruahar ngai mi rakse mi chu dai si kan ti sia chon ri te dil ti mi ri ti mi min ai thok na khe se I chu ri ti mi min ai thok ning chu tin da si kan ti sia chon hlan chan a hen saipui khua ti mi a me chu saipui atu tiang saipui khua ti mi chu kau nain hlan liawa saipui khua ti mi saipui khua hen pu hual thana ti mi pa arak me ma mi pa na chun mang arak man chu aman mi chu zai si ti sa chun khojing pathian min kha arak man mi kha se I chu khojing pathian ti mi ne chun ri ka si tia amin arak chim nak chun ri arak nak kong kha ma chu hual thana ti mi pa na chun khojing pathian ti mi ne amanga arak chim ri ti mi arak nak kong la ri khojing pathian ka si tia ma I amanga arak man mi khojing pathian ne arak chim mi kong kha khua mi pol khan rak chim na tik khan I pasal tha deuh ti mi pol vial ti kha ani khom me chu ri ti mi chu an kol ti se ri ti mi chu an kol ti ka ne zai za na dan hu kan ti se necessary hu lo khan an hu ti se chu necessary hu an hu tik a chon ri ti mi cho amang achim ning te chon arak tama pu hual thana ti mi philh lo nak ding cha khan ri te dil tia min an sak ti se chu min an sak mi
pu hol thanna ne Chinmi record an tial nak cha ok chu zai ban tuk da si kan ti chun pu hak ka kut ken cha ok timi chunga khan an vun lak Chinmi kha si chu chu pu hak ka kut ken cha ok timi chungen an vun lak Chinland geography timi tial mi an tial mi cha ok chunga khan an vun khop Chinmi kha ase I chu history an lang ning Tuanbia an lang ning Rih Tidil Tuanbia an lang ning kha si I Khuaruahar ngai ase ya phan mi jong kha tampi kan comments nine a phan kho velo mi Rih Tidil a hmu kho velo mi a Tuanbia long a thei mi cha chu Rih Tidil a Tuanbia cha si ti kha atu tan kan bun ro du mi kha se lo I ban to kong thai na du si chu YouTube kan subscribe to kharak philh lo Laimi kan thok ke nak kan Tuanbia vial te kha kan Nunphung na kan hol kan sa kong vial te jong khai ka zo na hen rak chim lang mana asiti kha ka dok nak bika bun som than kan du mi se no video to akhan kan ni tong than te na lai bye